Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikha UCC pen kepajok aphan Nagaland Assembly along Revolution kepachunpon India added along Uniform Civil Code UCC kepachunji aphan akimang kedo alam kepangdak pen kedamtang aningkan longri arlo chihuri sai asonsi nangdulu UCC kenang sot kawi pen kejok dun plotji aphan pura dormi arni Nagaland Legislative Assembly along thangnat kebeng kephan lapen kachisong abi pin pensi isi Revolution pachunpon lupusi pangdakpon Naga akhe ajutang jubat Naga customary law hei hui along dhoromi lapen rat kejok wan aphan Article 371A along ketok pontang Naga arat atum aning ke hangpen chelar litik an aron ateng kedo verji aphan ingdeng krepli assembly along session ingdeng hini kedo ahut bangso revolution kirimpon alam Nagaland Chief Minister Nephew Rio Pangdakpon lasi Nagaland along rike UCC abangke panung ponsi amithang along ri customary law si pedupon po News Desk Report Karbi Anglong News. Microfinance alone apreng 2 people pu. Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma pen kache chak alang papleng pipenet. Kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council election aprang Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma lamcha kachipi microfinance alone ke en asar pimar atum ake joy pen loan apreng Assam government pen 2P popu ating BJP aphan pahai dunlu bonda pini arnian ta loan ki 2PG alamcha kache papleng ji kalisi lok adalat pen suman alo apaksi nang palit hurong lopusi kisung kache tongwek ani marli atum pen kaningri hangju Sonse balipathar ahabar penang an arong asar pimar atum bangso microfinance alon kacho en pen kachitu thekhe atum CM aphan kacho hang pen cho hangnak ason mandet si pini ongdong ani marli atum ningkipum chepaklang pon jongsi nitum aphan lon nang 2P popu alam chak nang pipe ason te nilitum chitu bom pen juthu poputa ningjepon nilitum aphan lon nang 2P popu alam chak konatlo nitum aphan lon nang 2P vek nang jipusi airset prongset pen pherangke atum angno lamthi chepaklang pon Bukajan pen sarkurubi Karbi Anglong News দাবী ধমকি দিয়ে আমাৰ বেছিভাগ আৰু হন বিলাক পাৰ্টি আহে কালেকশন কৰিবলৈ হে নোটিছ দিবলৈ আহে কয় যে বাইদেউ এতিয়া 2-3 দিন ভিতৰত 30,000 কোনোবা 35,000 তেনেকৈ আছে হেতু এই ইমিডিয়েটলি এতিয়া 5-6 দিনৰ ভিতৰত এক সপ্তাহ 15 দিন ভিতৰত এটো দিবই লাগিব যদি হে নিদিয়ে তেতিয়া হলে উকিল আহি আছে এতিয়া উকিল আহি আছে কব আকো যদি নিদিয়ে তো জেলত পঠিয়াম তেনেকা সদায় মানে ধমকি দিয়ে এই আৰোহণ বেছিভাগ আৰোহণ আৰু কিছুমান আৰু একটা কথা জনাব বিচাৰো যে যেতিয়া হেৰি শ্ৰীমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যে কলে লোনটো মাফ কৰিম কয় কিন্তু তাৰে ভিতৰতো কিছুমান মহিলাই দি আছে অলপ চলপ কোনোবা কিস্তি দি আছে কিন্তু সেইবিলাক টকা কত পেলালে কত কোনোবা 30,000 আছে এই হেৰি 20,000 দিয়া হৈ গল কিন্তু মাজত অলপ চলপ দি আছে সেইবিলাক মানে হিচাপটো আমি পোৱা নাই খালি 30,000 লৈছে 20,000 কোনোবাই দিলে কিন্তু আকৌ কয় যে এতিয়া 35,000 36,000 দিয়ে হেৰি সমন আহি আছে কয় যে আৰোহণৰ পৰা বেছি জাস্তি কৰি আছে মহিলাবিলাকক যদি নিদিয়ে এতিয়া বাৰে বাৰে ফোন কৰিব অলপ পিছত হেৰি উকিল আহি আছে কালিতো উকিলক হেৰি কথা পাতিব লাগিব কালি পুলিচ ষ্টেচনত যাব লাগে সেইটো আমাক মানে আপোনালোকক ভয় ভাবুকি দি আছে ভয় ভাবুকি দি আছে কিবা ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি কিবা টিংপাত লৈ যোৱাৰ সেইটোতো নাই খালি মানে ধমকি দি থাকে ধমকি দি থাকে মানে নিদিলে মানে আদালতৰ ধমকি ধৰাম বুলি কয় হয় আদালতত হেৰি কৰিম বুলি এতিয়া আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী কি অনুৰোধ জনাব আমি অনুৰোধ জনাম তেখেত নিজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিজে হেৰি মানে কথা দিছে যে লোনটো মাফ কৰি দিম কয় আমাক লোনটো মাফ কৰি দিব লাগিব কাৰণ আমি ক'তবা বাংলাদেশৰ পৰা আহা নহয় আমি পাকিস্তান পৰা আহা নহয় আমাৰ এই অসমৰে বাহি হয় আমি অসমৰে জন্ম হয় আমি হেতু হেৰি মাফটো পাবই লাগিব আপোনালোকে গাঁও কিখনৰ নাম কি সাৰকিনি ফাংচো আৰু সাৰি খানছে গাঁও মিলি Manipur along ri arlo along kacharbo ke hamji dok apora hutsi non puthot helipen keteng kheng thusi bang ke thom kuki apran ke damna Manipur along ri arlo non puthot soluk sodak atomon ke japthu Manipur along ri along ke damtang arni ke charbo pen non ke hamji dok apora hut joy pen kateng kheng ke do bom ajok non put along ri arlo awarmon along ri arlo kang samje kalisi kang pok pi district arlo ke damtang chitini phaikre hini arni adap heli kaman ke or ok chumpran asong atum kateng kheng dampen bang ke thom kuki jo khe atum apran damnang joilo pusi pangdapon lasila puson soluk sodak awarmon ke do thubom lang ajok Manipur along ri arlo along muni
นิดอาตุมเกโดเกทักเจียพันกับเฮริทุนัง News Desk Report Karbi Anglong News Mohamaya Karbi rong asar amai atum pen pherang kya mai ke phapon Karbi rong asar amai Mohamaya aru me phu Biren Singh ingti lapen kongchun bang Robinson rong pi atum pen pherang kya mai ke phapon Karbi Anglong Autonomous Council pen Village Development Council VDC ke sing ponji aphan arlo pen sai ke klem pon bompu bertalong si Karbi rong asar amai KRAA asong pen ningkang samsi chepaklang pon Karbi rong asar amai Mohamaya aru atum pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hangaphan kachuning ripon Karbi Anglong Autonomous Council pen Village Development Council VDC Seng Sera Traditional Village Development Council C Seng Ponangji Karbi Anglong ke 6 schedule alongri apot Karbi nim rokom jutang jubat pen chenglok Karbi akhe keraikom thikberji aphan Traditional Village Development Council C Karbi Anglong Autonomous Council pen dengpon bek nangji pusi KRAA Mohamaya aru atum pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachuning ripon TVDC ke pachun bonji aphan se tami kedam tang arni Karbi Anglong Autonomous Council pen drafting committee tami sengpon edlo lasi TVDC ke pachun ponji dok ahut Karbi Anglong Autonomous Council atum Village Development Council VDC ke sengponji aphan arlo pen cyclem bom abang ke KRAA asong pen ningkang samse chepaklang pon Tuliram sarphan same alangli phan alang sose cari calon pamede pon tunang lasi de nelitum rong sara kemang bang nang pachun pinang po alang litum long nelitum cerap tunde pupe cerap tunji buai plus same nelituma akima teng pen nang papleng pipona lo de punde nelitum lang sose si ordini chandeji athe nelitum ta komentu de pen ne piniarni son rong saru basar kachichini long nihang nijang bang soa song jong se ne litum rong asara tum jong si pini anta awilang son de pini rong asara man chi pin he the de ne litum hokpet ke la se de pini abang tiripi do mata de bang so de mat hat he pot ke de ne litum choro parlo alang litum han rong asaru basar nihang nijang arong asaru basar ilitum pini arni ga chini ni long ke alang ni tum han sampe de churu de pona nangji ili tum dagra nampi de hawar mahamaya arong sare atum sami Dolamara Hema Ingti LP School keterek ji pupen ajok rat atum ningduk chepaklang pon Sonsila Khaingkora Trok Dwarbagori constituency ke parlo Dolamara along Hema Ingti LP School Education Department pen mate Karbi Anglong Autonomous Council pen order along kipidet pen ajok rat atum mate osumar apia po atum ta aning aduk do koklo pusi pherang ke atum ka humre dam ahut chethan sai lapen ki lothan bang Soron Singh phangcho pen serami penang an chepaduksi school ahem along kawe ason tin tami amithang akhia dat pen sitami selam do lapen ki aprang loke than bang ki osumar aphai ki en abuhi anta ave thangta office along akenang sor ason ave pin sitami Soron Singh phangcho pen chepaduksi office along ke do nangji ason anta klempon lo lapen ki lochar le osumar ta ave pin an sitami non ki lothan bang Soron Singh phangcho pen loke than chepaduksi non ki osumar ta bangkre pho andolo lapen ke bangso Hema Ingti LP School keterek ji po apu thake rat atum chedon dun thek the pusi pherang kya thengnu chethandun jongsi keterek asai kedeng lo pulotang ti kache song asai sitamit dengpon nang kok pu pusi ronga rat atum pen ningje pon Dwarbagori Pendor Singh Tokbi Karbi Anglong News na bangso puthak result puthak na le thini thani thutha jana sa result bang ke nili long student si kom hek lo ko si tuition na type si nili than lo ko samar bang ke sapu nili ke bang pen ke samar bang si school na we pin hai abc na thek ang we ta nili an than si duk pen grade a ke long na hai ke lai samar bang ta ko non bang ke person lo hala bagan school indut bahini tu ma si dun thuer lo student tu bang guna sa bang grade a si long lun pen ni phoi bang ada student tum ini ke lanon itu ke pana kelas lah tum hidup lanon dak dak tuning bang ke class 1 class 2 cholo pening bang ke ko class 3 mane ningkan bang si bat bom pu tian lah pening bang class 3 maning bang jong si dolang sampai class 4 pu class 3 me lah pening kan